Jesu kakhulu sisizisiwe sizisiwe bazalwane nami ngosongindele umusa ukusisa ngabantwana abathathu babili abaphilako bengihlala nabo namawakami siyamthatha Jesu kakhulu. Bazalwane singakaqali inkonzo yethu ngicela ukunemukelana namavi ku-Acts 20 verse 24. Acts 20 verse 24. Kepha ngikhanza ukuthi impilo yami ayisho lutho kimi. Nangabe nje ngingaphumisela inzima yami ngicethe nemisebenzi lengawunikwa inkosi Jesu wekuthi ngifakaze ngelivangeli lemusa kaNkulunkulu. Amen. Bazalwane lawa ngemavi lahledi kimi suka sisekonzweni yesoul winning kulamalanga. Ungawo ngithi funa konke ukuthi khulumele la uhamba khona khombisa kuba khona empilweni yakho wente lokhu namahamba bani bonakale ukuthi icacele cha noma uhamba kaJesu. Amen. Ngiyabonga bazalwane sisongonzweni yabo baba. Amen. Awucela emacilongweni ethu ku number 77 sihlabele.
Ekuseni babe wethu longcwele uNkulunkulu bonke siyakubonga mzali wezulu nemhlaba siyakubonga longuye babe sibonga na impilo losiphe yona babe asitiphileli ke jasiphilela wena ekuseni inkosi sivula na inkonzo ngegama lika Jesu Kristu ngena nathi enkulunkulu lomuhle ngena nathi inkosi babe wethu lonemandla onke siyatithandazela nje inkosi ukuthi ngelisuku lokuphetha babe siphethele kuwe nako konke kwethu egameni lika Jesu Kristu babe sibonga sipho sempilo babe ngena nathi maluso omuhle egameni lika Jesu
babe ukuthi kuyaba luphawu lolusha ukuthi naloyo losinzisiwe ngale ngadi ngeke aphinze Nkosi abhujiswe kodwa babe nakahleli kuwe babe uyawuba nekuphila kwaphakathi kungakho simakathe nanamhla emini uNkulunkulu wethu engcwele siphakamisa igama la Jesu Kristu umntwana wakho simakathe lo wamnikela Nkosi kuba afe esiphambanweni kubekanye uNkulunkulu wethu engcwele tiningi tilwane babe letafa kodwa umuntu wamehlukani nesono kodwa babe ngegama lika Jesu Kristu wena uNkulunkulu wethu engcwele wena babe kwaba possible babe ukuthi kube nemhlatshelo Nkosi ube munye ufe kubekanye Nkosi kuba bonke labathembana labakholwa igama la Jesu Kristu bangabhubhi babe engcwele kodwa babe nekuphila kwaphakade siyabonga Nkosi namanje emini uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi Kristu Jesu babe incaba babe yethu babe wethu engcwele nguye babe lohola libandla livi lakho babe lithi yena uyinhloko babe thine singumtimba uNkulunkulu wethu engcwele siyabonga babe kuholwa ngoKristu silibandla ngoba babe nasiholwa nguye babe shothi sihamba endleleni lengiyo uNkulunkulu wethu engcwele kuningi babe live lelikubekile babe lokufuna babe kusiphambatisa babe nekusiphambanisa nenzando yakho simakathe kodwa babe sibonga ingadi yemvana babe leyo phakwa bakanye uNkulunkulu wethu engcwele sithi ngayo lengadi ya Jesu Kristu babe tono tethu tiyathethelelwa thine babe sithola kuphila kwaphakade namanje mina babe sitawa balivi lakho simakathe sithandazela babe inhlitiyo letivulekile kuba tilive letingcondo tethu babe utithulise babe ukuba babe sikhone kubona ukuthi livi lakho simakathe ngulona sibane uNkulunkulu wethu engcwele lesisidingako sisahamba emhlabeni sithi babe ngegama lika Jesu Kristu khuluma nathi manje mini wendele buhle nekudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu amen. Sinibingelele bazalwane mina egameni la Jesu Kristu. Siyabonga bazalwane nalithuba lesitholako ukuthi sihlanganyele kanye balumasina nami nginalile la ukuthi uthi ngihlala phansi lapha babehlatshwayo kwavele kwavuka nengoma yelithando ngeke bengazi uthando lwakhe awulukhulu lungelinganiswe luyakuma kube phakade thina soludumisa kulamalanga abazalwane live likhuluma ngelithando i-agape love haleluya manje njalo nangiva leligama lishiwo ngiyayitibuta singabe siyaqonza yini ukuthi lithi unconditional love thando lolibheketelayo thando lolungakhumbula emuva thando lolumile loluthi nje ngoba ngenda lesivumelwano ngiyawuma ngihambele endlela kuze bese gcinene sanibonani bathandekayo ngiyawuthanda ukuvusela maketshele babetshele longekho emkhathini wethu bazalwane ubikile bathandekayo kukhona la yawushumayela khona mina ngiyaye ngimbonge uNkulunkulu ngithe nje kuyena akambikela ngathi siyabonga baba ukuthi le gift uNkulunkulu akupha yona solo ikhona
nalokuthi nje lamathuba ukuthi uyisebenzise avele thina sithithumo lonke kusimakathi. Siyabonga kakhulu bathandekayo, ngivusele bonke kubabe. Hallelujah. Angathi babe masina ukuthi ubesubanjwa yini baba. Ngoba nje bobabe lahla leliculo likhona. Hallelujah. Lahla lelikhona. Angathi uthi ngithini kodwa nisilahla lelikhona. Hallelujah. Ngivusele bomake bonke egameni laJesu. Hallelujah. Ngivusele masikila dance bazalwane. Ngivusele iyouth. Ngivusele children's ministry. Ngivusele kuwe program director. Ngivusele praise team, ngivusele mfowethu uMshengu ngala. Hallelujah. Siyabonga bathandekayo namhla inkonzo yabo baba. Labasha ke bazalwane ngabekho bathandekayo kungako mhlawumbe kulokunye kubonakala kwangazuthi kunebantu lesingakajwayeli banabo kodwa lesikubonga ko makehlanze ne praise team yakho ukuthi etaba niyatenda ukuthi noma bangekho labanye kodwa umsebenzi uchubeke. Sithi lithumo lonke bathandekayo kusimakazi lokuyena asiphola. Hallelujah. Namhla bazalwane ngicela sivule encwadzini ya Exodus chapter 12. Ngicela bazalwane ukuthi kube khona lo mfundzela ngeSiswati. Dawusuka ku verse 1 bazalwane ayokuma lapha ku verse 13. Exodus chapter 12. Utawufunza lapha verse 1 aye ku 13. Hallelujah. Sisavula bazalwane kuleli viki leliphelile. Umuntu bakedlulise kubonga kini nonke kulabo kumbe labangatholanga lethuba ukuthi beve i-contribution yenu nonke bazalwane egameni laJesu Kristu. Na contribute abazalwane ngekuthi nithandaze, na contribute ngekuthi nizile, na contribute ngemandla enu, na contribute ngekuba khona kwenu, na contribute nangetimali tenu. Hallelujah. Sithi lithumo lonke kusimakazi longiyena abona bazalwane efihlakaleni. Sakhuluma ke bazalwane sakhuluma about a new thing. Kulukula indawo sabona ukuthi it is salvation through Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Salvation through Jesus Christ. Manje ke bazalwane lokusiqala March shokuthi nje sinabo 35 days until kufike ema-Easter. Hallelujah. Leku inkonzo bazalwane lemcoka noma tinsuku letimcoka ikakhulu kule nkolo yethu. Ngani ngoba without the events of Easter ngabe kasikho la. Hallelujah. Kungako ke bazalwane kulamaviki lalandzelako sitabe cishe tishumayelo tethu tikhulumisa lobumqoka bekunaka ukuthi yini lenkonzo la yenda Kristu. Hallelujah. Manje ke namhla bazalwane sitawufunza lo Exodus. Yebo sitawafunza lama verse kodwa mina ngifuna ukufocus kulo 13 phase sihloko lesithi luphawu. Hallelujah. Noma the sign ngesingisi. Exodus chapter 12 ngicela ufundzele from verse 1 to 14. Simakadze wakhuluma kuMose naku-Aroni baseseGibhithe wathi, le nyanga kufanele ibe yinyanga yokuqala eminyakeni wenu. Yendlulisele lo mlayeto esiveni sonke sema-Israyeli. Kuthi ngelilanga lelishumi kule nyanga, kuleyo naleyo ndvodza kufanele ikhethele umndeni wayo lizinyane. Nangabe umndeni umncane kakhulu ukuthi ungeke uliceze leli zinyane, ungalidla zawonye namakhelwane wawo. Kuye ngebunyenti bebantfu balowo mndeni. Leli zinyane lelo kufanele kube ngulelide sici, libe neminyaka munye budzala. Nilehlukanise nemhlambi wetimvu noma wetimboti. Niyawuligcina kuze kube blemished male a year old. You may take it from the sheep or from the goats. You shall keep it until the 14th day of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel is to kill it at twilight. Moreover, they shall take some of the blood and put it on 2 doorposts and on the lintel of the houses in which they eat. They shall eat the flesh that same night, roasted with fire, and they shall eat it with unleavened bread and bitter herbs.
Do not eat any of it raw or boiled at all with water, but rather roasted with fire, both its head and its legs, along with its entrails. And you shall not leave any of it until morning, but whatever is left of it until morning you shall burn with fire. Now you shall eat it in this manner, with your loins girded, your sandals on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. For I will go through the land of Egypt on that night, and will strike down all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. The blood shall be a sign for you on the doors where you live, and when I see the blood I will pass over you, and no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. Live las magatzeleli bathandekayo. Libhalelwe thina lilungela thina futhi liphilisa thina. Hallelujah. Kunalo mhlabeleli bathandekayo lesiwatiko nalesiujwayele. Ukhulumisa lamavwi lawa ukuthi when I see the blood, I will pass over you. Bathandekayo lapha ngithe ngawukhuluma phasi isihloko lesithi luphawu. I-name tag luphawu. I-facial expression yakho luphawu. Kulabashadile le ring loyifakile luphawu. Luphawu ngoba kukhona lelikushoko ngalapho loluphawu lubonakala khona. Lapha bathandekayo luphawu mnaka ukuthi yinto lengafihlwa kodwa yinto lebonakalayo. Ngeke uthi ubeke luphawu ube ulifihlile. Ngoba kufuna ukuthi umuntu nangabe abona loluphawu kube khona loluphawu lolumtshela khona. Manje lapha bazalwane sinaka ukuthi sikhuluma ngeluphawu lwesivumelwano. Lapha bathandekayo la sifunza khona, sifunza lapho khona uNkulunkulu akhuluma ngalata ukwenda kukhulula abantwana baseGibhithe, abantwana baka-Israel labasekuthunjweni eGibhithe. Ngaka ukuthi bazalwane nawubuka lo mlando wokuthi befike njani le eGibhithe nekuthi sebaphila kanjani lapha sifunza khona. Kunetinto letivelako kimi bazalwane ngempilo nje in general. Kuyenteka empilweni tinto ticale tikahle. Kodwa ngetizathu letehlukene igcine impilo seyimunyu. Kungenteka impilo icale kwangathi imunyu. Kodwa ngetizathu letehlukene igcine seyihle. Manje lapha la sifunza khona sikhanza ukuthi labantwana baka-Israel sebasekuthunjweni sebevana nabo kwangazuthi sebadzinga uNkulunkulu ukuthi abangenelele. Njengoba nathi bantwana basekhaya sila emhlabeni lithi lelivi nathi sifana nebantu labahambako ngoba lo mhlabeleli uthi thina singabahambayo kulomhlaba. Ngoba thina sinelikhaya ezulwini. Likhaya lapho bantwana bakaNkulunkulu kufuna ukuthi baphethele khona khona. Manje lapha bazalwane kule ncwadi ya Exodus ibhalwa nguMose, ubhala ngendzaba yokuthi bantwana baka-Israel baphuma njani eGibhithe. Ngaka ukuthi bazalwane lapha nakabhala Mose uyabhala lokuthi ekuqaleni labantwana baka-Israel abafika eGibhithe bebangu-70. Kodwa ngemusa kaNkulunkulu lesive sanza ngangoba safika lapho khona lesive saseGibhithe sesivela sithreatened. Kuthi labantwana bakaNkulunkulu laba kunalogqobo labanalo enasibabuka kwangazuthi noma kungathiwa thina siyahlaselwa laba ngathi bona bajoyina le opposition singathi khanza sisenkingeni.
cabanga nje mntwana sekhaya ukuthi konke lokhu kwentiwa ngulendzaba leyo insecurity. Kuthi angisho namhla emini ukuthi nangabe ungumntwana kaNkulunkulu unale grace yaNkulunkulu lela kuwe. Kuyenteka ukuthi la ukhona khona akudingi ukuthi kube khona lokubi lokwentako, kodwa the mere fact that bayathi ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu and everything you seem to touch prospers, ngenteka lokho kubambele tithi. Ngicela ukuthi kungakuhluphi lokho. Kuyinkomba ukuthi uNkulunkulu uyasebenza kuwe futhi uyabonakala. Manje lapha abazalwane siyafunza na ubuyele emuva kule ncwadi ya Exodus ukuthi labantwana bakaNkulunkulu bathi nase bacinzetelwa kakhulu kuthiwa bakhala kuNkulunkulu. Wase uNkulunkulu yabeva. Wase uNkulunkulu uthumela Mose umprofeti wakhe. Kuthi akahamba yakhuluma naFaro. Kuthi Faro akhulule labantwana bakaIsrael. Kuze batawuhamba baye kule live lesethembiso, batawuhamba bayomkhonda uNkulunkulu ngoba lapho bakhona khona abakhoni kukwenda lokho ngekukhululeka. Manje uNkulunkulu wase uyahlela ukuthi kodwa lokuphuma kwalabantwana bakaIsrael eGibhithe ngeke kube into lelula. Kuthiwa lapha abazalwane nawufunza from chapter 4 uya lembili utawufika la chapter 12. Kwaba netindvo letendeka eGibhithe uNkulunkulu akhombisa emandla akhe. There were 9 plagues lendeka before naku lobekutawendeka ngalolusuku lwePassover. Kwekuqala abazalwane emandi aguquka aba ingadi. uNkulunkulu solatshela Faro ukuthi Faro ake ukhulule labantwana bami, kodwa Faro waqinisa inhloko. Waqhubeka uNkulunkulu waletha emagudvana noma waletha icoco. Wangayishintsha iFaro ingqondo waletha emagudvana. Wangayishintsha ingqondo waletha timbungane. Dabhubhisa konke wangayishintsha ingqondo Faro kwafa imfuyo. Kodwa Faro inhlitiyo yakhe yangaguquki. Bantu bavuka tilonza. Kodwa kuFaro waqhubeka waqinisa ingqondo yakhe. Kwefika kuthiwa lapha kwafika esangqondo lesimatima sabhubhisa konke. Kodwa Faro wathi khanza solo ala kukhulula abantwana bakaIsrael. Kwefika lapho kufika khona tinsethe daqothula konke lokukhona. Kodwa Faro waqhubeka waqinisa inhloko. Kodwa ke sibona sekugcine kufika kumnyama. Now ufunza Exodus chapter 10. Kuthiwa lapha kwefika kumnyama lapha eveni laseGibhithe. Kodwa nalapho Faro wehluleka kulalela lokho uNkulunkulu abekusho. Lapha lengunaka kubazalwane ukuthi lapha ku-Exodus chapter 11 verse 10 lithi Moses and Aaron did all these wonders before Pharaoh, and the Lord hardened Pharaoh's heart, and he did not let the people of Israel go out of his land. Hallelujah. Lapha bazalwane labantwana baka-Israel bese bagcilatekile kule live laseGibhithe, kodwa uNkulunkulu bekahlelile ukuthi noma konke lokhu sekwendekile yena utawugcina abakhululile. Kodwa angakabakhululi kunesifundo lesikhulu uNkulunkulu bekafuna kusenda kulo Faro waseGibhithe. Kumkhombisa ukuthi yebo labantu bangambita ngaNkulunkuluwana, bangamela sithixo bamkhonde, kodwa yena ude emandla nangabe lo uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba sekathi ikhombisa emandla akhe. Kungako ke lapha abazalwane uNkulunkulu sekaveta lendzaba yepower. Bathandekayo naka ukuthi all along letindvo betendeka leti, kodwa abantwana bakaIsrael bona tingabathithi. Ngalesikhathi kufika tiqoqo tibhubhisa tihlala lapha eveni tibhubhisa konke labe kunebantwana bakaNkulunkulu kude bekwendeka kubo. Ngani? Ngoba le presence yaNkulunkulu beyinabo. Kodwa lapha la sifunza khona sekuyavela ukuthi nyalo ke sekukhona lokukhulu uNkulunkulu lafuna ukuveta. Kungako lapha abazalwane soyaveta uNkulunkulu. Uveta with very specific instructions. Ukuthi bantwana bakaNkulunkulu nangabe batawuphepha kuloko kufuna bende njani. Ngaka ukuthi bathandekayo lapha uNkulunkulu ukhulumisela ukuthi before beningadi nekuthi nisindziswe yini. Kodwa kuna into lengifuna kuyenda nyalo kuna iplague yes10 ngifuna niconze kahle ukuthi mina ngidawusindzisa lapho labatawenda intsandvo yami.
ngitawusinzisa labo labatawulalela lokhu lengikusho. Ngitawusinzisa labo labatawenda njengoba ngihlelile ukuthi kuyawentiwa. Kungakho ke lapha bazalwane sifunza lendzaba ya Exodus chapter 12 indzaba ye Passover. Nakatinvo letimbalwa lana bazalwane kweqala nawusuka lapha ku verse 1 ikhulumisa le Bible ukuthi uthi uNkulunkulu, this shall be the first month in your calendar. So uthi ke uNkulunkulu ngelanga les14 uthi ngelanga les10 niyawukhetha imvu lefanele, imvu lengenasici, imvu lengasi more than a year old, niyawikhetha lemvu ukuthi iyawuba yimvu yemhlatshelo. Bese le Bible lithi ngelanga les14 niyawube seniyayibulala lemvu kuze ndaba nalomkhosi welphasika. Bese lelive lenkosi liyabhekisa ukuthi lena inkonzo leyawulasta 7 days, lokusho ukuthi mhla ka21 niyabona bazalwane ukuthi lapha kunale nombolo ya 7 which means completion nge-standard saNkulunkulu. Manje lapha letintfo natendeka in these factors of 7 kuna 14 days bese bana 21 days where it is complete. Manje uyabona ukuthi lana lento akusiko ukuthi it is by mistake but rather it is by divine orchestration. Lokusho ukuthi bazalwane lokhu kuyasikhumbuza ukuthi uNkulunkulu tintfo atendeka isinono. uNkulunkulu bekade ukuthi labantu bayawuhlala 400 years. uNkulunkulu bekade ukuthi kuyawufika isikhathi lapho bayawufika sebasesimeni lapho bamdzinga khona yena. Kuyawufika isikhathi lapho khona kuyawudzinga ukuthi abantu bakhona ukuthi lo uNkulunkulu lo wavumela ukuthi bangene kulesimo nguye lo tawubakhokha. Manje ke sesifika lapha kulo Exodus chapter 12 verse 13 la kunemagama lekufisa ukuthi siwanake. Kweqala kunalendzaba yengadi. Lithi lapha the blood. Bathandekayo ngifuna kuveta ukuthi you cannot separate blood from life. Lapho bathandekayo kunengadi khona kunempilo. Ngoba umtimba wakho nangathiwa ude ingadi ngicela ukutshela ukuthi insuku takho dingasheshe kuphela. Manje lapha Kristu uyaveta ukuthi lapha kudzingeka ingadi. Ngoba leni lengadi kutaba ingadi yezivumelwano. Sivumelwano ukuthini ukuthi mina uNkulunkulu ngitanikhulula. Mina uNkulunkulu ngitanikhulula kulokuthunjwa kulokubanjwa ngifaro. Mina uNkulunkulu ngibala sekhaya ngakhulula nanawe namuhla nangabe kunetimo letikubambile na uthembele kuNkulunkulu yena angakhulula kuleto timo. So uthike lapha uNkulunkulu the blood uyaqhubeka ke bathandekayo lena ngilengadi yalemvu lekuthiwa yakhethwa kuletimvu kuthi yona iyaba lengenasici lengenze eminyakeni munye budzala. Bese liyaqhubeka le verse lithi the blood shall be a sign for you. Hallelujah. Sithe lapha bazalwane lapha a sign is something lebonakalako, it's something lenika lo muntu lotako sithombe noma information letsite. Lokusho ukuthi lapha uthi uNkulunkulu njengoba mina ngitawenza ngithe ngitawenza lapha ngibhubhise konke lokhu umntwana wekuqala. Kodwa uthi uNkulunkulu ukuthi aba neliphawu lentalibona lapho ngingeke ngibhubhise khona. Lapha bazalwane nginaka kokuthi lolphawu nangabe lukhona landlini lolu indicator ukuthi laba labalandlini balalele emavi aNkulunkulu bawenda. Nawunaka mthandekayo kusho ukuthi nangabe lapho endlini mhlambe bekukhona umgibhithe lotikhanze ngaleso simo lesithe akhona la ngekhathi nginedi nakakhona la endlini la kubonakala khona lolphawu sho ukuthi bekatawusinza. Ngiphize nginaka ukuthi nangabe khona abantwana bakaIsrael abaqinisa inhloko bathi mina cha ngeke ngilifake loliphawu ngake ngibone ukuthi kutawendekani. Le Bible lalisho lana lisho ukuthi loyo muntu nangabe bekunetibo lo lecala la ngekhathi kusho ukuthi lafa. Lokusho ukuthi lapha bazalwane loliphawu lihambisana nebantu labatawulalela inthando yaNkulunkulu.
lolu phawu lihambisana noma likhomba abantu labalalela uNkulunkulu. Lolu phawu likhomba abantu labenda njengoba uNkulunkulu acela ukuthi bende. Kuthi ababulale lemvu lengenasici bese bathatha lengadi. Naka kuthi lengadi kuthiwa bazalwane bayayibhoqa on the sides of the doors and on the top. Lokusho ukuthi bayayibhoqa kathathu lengadi. Bekungasiko nje ukuthi uvele nje uthi ingadi kanye. Kodwa lemlayeto bokuthi bayayibhoqa kathathu on the sides of the doors and at the top. Lithi ke lapha uthi uNkulunkulu lapho la ngiyawukhanza khona lolu phawu lalengadi mine ngiyawenza kuwo. Ngiyawenza ngetulu kwenu. Nginaka ukuthi bathandekayo la ku verse 12 uthi uNkulunkulu I will pass through Egypt. Ngibhubhise konke lokulitibulo leqala. Kodwa lapha nasafika kulabantwana bakhe uthi I will pass over you. Lokho ukuthi uNkulunkulu lana bekahlelile bazalwane ukuthi labo labatawulalela livi lakhe bente inthando yakhe yena bekayawubasinzisa. Ngoba uthi uNkulunkulu ngoba mine ngifuna ukubhubhisa nasi sive saseGibhithe. Lapha bazalwane nginaka ukuthi lenzaba lena beyikhulumisa indzaba yefaith. Kuthi labantwana baka-Israyeli noma sebahambe befika kulesigaba lapho khona sebativela bangasasilutho, sebativela bahlukubetekile, sebativela bangenamandla. Lapha bekulithuba lekuthi noma bambonile uNkulunkulu akwenda lokunye, nyalo uNkulunkulu is asking them ukuthi have faith in me. Kuthi noma ngibabulala labanye, kodwa nine ngoba ninalo liphawu. Ngeke nganithinta. Nine ngoba ninaleli phawu. Ngiyawenza tukwena. Liyaqhubeka ke lelivi lithi pass over you so that no plague will befall you and destroy you. Lapha bazalwane nginaka ukuthi lapha bese sikhuluma ukuthi lena bese kuyiplague yes10. Solo lapha uNkulunkulu labantwana baka-Israyeli uyabasinzisa. Noma letimo sibati bavelela labaseGibhithe labakaNkulunkulu bona basinzisi bayasinza. So uthi uNkulunkulu lapha nangabe endaweni la lokule ngikushoko nangabe entawulalela le instruction yami nento njengoba ngisho mina ngeke ngivumele ukuthi kube khona lokubulalako. Manje lokho bazalwane kwakuhambisana nalokulalela lelivi laNkulunkulu ulende. Ngisho ngani ngoba it is the same children of Israel. Only a few months later nasebalena endle sekabakhokhile uNkulunkulu elwandle sekabakhokhile eGibhithe sekebengcisile elwandle lapho khona bafike base bayamhlubuka uNkulunkulu. Wathi Mose alethule entsabeni labantwana bakaIsrael bona base bagilatika sebakhuluma ngekuthi Mose usikhokheleni lena ngoba besiphila kahle. Wase uNkulunkulu wentane so uphinze uletha lokunye kugula ngaphakathi kwalabantu. Leni ngoba uNkulunkulu uyabafuna abantu labatawulalela live lakhe. Uyabafuna abantu labatawenda ithando yakhe. Noma Timothy vuma noma tingavumi. Ubone ukuthi cha lokhu lesengitshelwa kona, lokhu lesenginikwa kona as an option sekuphambene nalensando yaNkulunkulu. Bese uthi wena cha mina ngethemba uNkulunkulu. Lotangikhulula, lotangisinzisa, lotangiphilisa. Uthi cha lokunye lokhu ngiyabona ukuthi sekuphambene nensando yaNkulunkulu. Bese wena uhlala kulenzando yaNkulunkulu. Bese liyaqhubeka uthi uNkulunkulu lapha and I will strike the land of Egypt. Lana bazalwane na ufunza lo mbhalo noma lo mbhalo uyabeka ngalokusobala ukuthi lapha uNkulunkulu lokhu beka kwentela ukukhombisa emandla akhe. Lesive saseGibhithe bazalwane besikhonda Thixo. Empeleni lapho labadadisha umlando bathi lama plagues lawa lang10 yinye ngayinye beyimelele isithixo lesithite eveni lase Egypt. Manje ke lapha uNkulunkulu ngalokuthi aqale ngalokuthi avete lamandla over each and every of the idol. Bekentele ukuthi ikhombisa ukuthi yena uNkulunkulu lo ngumnikati wemandla onke. Angikwathi wena ukuthi mhlambe yini lodibene nayo. Angikwathi ukuthi wena yini lobhekene nayo. Kodwa namhla emini ngicela wathi ukuthi uNkulunkulu ungumnikati wemandla onke. Kude simo lesingetulu kwakhe. Kude simo la ngeke akhona ukuncobela sona. Konke wena lekufuna ukuthi ukwende ukuthi umethembe yena. Ubike kuye bese ushiya kuye. Wena lekufuna ukuthi ukwende ukuthi uhlale kuye, ubike kuye, wethembe yena. Konke wena lekufuna ukuthi ukwende ukuthi wende inthando yakhe etikhathini tonke. Bese ushiya konke kuye.
yena utakulwela leto timbi takho. Manje lapha bazalwane sikhuluma ngeliphawu. Ngithi ke mina leli liphawu lesivumelwano. Cela ungifundzele chapter verse 14 kuyelo Exodus chapter 12. Kunemavi lencela ukuthi siwanake lapho bathandekayo. Leli langa liyawuba sikhumbuzo kini. Niyawuligcina libe lilanga lemkhosi uSimakathe. Tonke titukulwana tenu tiyawulenda libe lilanga lemkhosi kuze kube ngunini nanini. Hallelujah. Lithi ngesingisi, this day shall be for you a memorial day, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations, a statute forever. You shall keep it as a feast. Hallelujah. Lapha bazalwane lamagama ngiwanakiswa ukuthi lapha uNkulunkulu uyachaza ukuthi lokhu lenkwendako kini niyakukhumbula njalo, niyakutshela letitukulwane letitako ukuthi uNkulunkulu wanendelani, niyaba nalezili ngetikhathi letibekiwe kule calendar yenu ukuthi niyaba neliviki leliphasika lapho khona niyawuhlaba imvu lemvu lengenamhlatshelo nani nidle nitshele naletitukulwane letitako ukuthi uNkulunkulu wendani. Manje bazalwane bantu ngekuba bantu base babamba lokho babamba lomkhosi weliphasika lapha bazalwane sikakhumbula ukuthi Kristu nasatelwe aphila emhlabeni kwefika isikhathi lapho sikaqala Jesu ashumayela aphilisa abantu basindisa abantu elatonke lemimangaliso kuthi kwefika abafarisi kukhona lapho befika khona bambuta ngicela ungivulele Matthew chapter 12 verse 38 kuya ku 41. Kwefika isikhathi lapho khona Kristu kwafuna ukuthi abaqonzise labafarisi uthi nine nisitukulwane lesikhohlakele bonke lenikufunako imimangaliso nemasigns. Ngicela umfundzele Matthew 12 verse 38 kuya ku 41. Base bayaphendvula labanye bafarisi netati temthetho bathi, Mfundisi, besithandza kubona sibonakaliso lesendiwe nguwe. Kepha yena waphendvula wathi, situkulwane lesibi nalesiphingako ngekungethembeki kuNkulunkulu sifuna sibonakaliso. Kepha singeke sisithole ngisho nasinye ngaphandle kwesibonakaliso saJona umprofeti. Njengoba naJona ahlala emalanga lamathathu nebusuku lobuthathu esiswini semkhoma, kanjalo futhi nendvodzana yemuntu iyawuhlala emalanga lamathathu nebusuku lobuthathu emathunjini emhlaba. Bantu baseNineva bayawusukuma kanye nalesitukulwane ekwehlulelweni basilahle ngoba bona baphendvuka ngekushunyayelwa nguJona. Asenibukeke ngoba lapho kukhona lomkhulu kunaJona. Hallelujah. Lapha bazalwane ngithi ngalamavi ngifuna kuveta na indzaba yokuthi labantwana bakaIsrayeli ngalokuthi uNkulunkulu wathi lokho uyaba sikhumbuzo kini babamba lendzaba yeliphasika ukuthi njalo bona baqikelela kulendzaba yokuthi ufuna liphasika sibe nalo. Kodwa wathi Kristu noma sekavelile noma Kristu asahamba kubo phakathi kwabo kodwa bona bangamkholwa ukuthi nguye lo Mesiya. Ngina ukuthi bazalwane lapha ngifuna ukuthi sinake ukuthi lapha la sikhuluma khona le emuva kaIsrayeli bese kuphele 400 years uNkulunkulu abafakile eGibhithe sebamkhalela ukuthi inkosi akemane usikhulule. Manje ngifuna ukuthi sinake ukuthi nalapha la khuluma khona labafarisi bese kuphele 400 years uNkulunkulu abakhululile eBhabhiloni nabo babhekile ukuthi lo Mesiya uNkulunkulu lakhulume ngaye utawuba khona kodwa lokho abadida kuze bangamboni Kristu ngokuthi bona bebasole bafuna lolphawu bafuna a sign letawukhombisa ukuthi nebhala lona nguye lo Mesiya. Kungakho ke Kristu athi nini esitukulwane lenkhohlakele you are looking for signs and wonders kamina ngiKristu I am here uze uyabeka uthi lesive saseNiniva nasifika lembili siyawunahlulela ngoba sona kwefika Jona kanye wakhuluma ukuthi hey Kristu uthi uNkulunkulu uthi phendvukani kulobubi benu lesive sase siyaphendvuka. Ngakho ke uNkulunkulu ukhuluma ngendzaba yokuthi lapha nani you are looking for signs. Leqiniso linye bathandekayo lithi ngeke lapha sikhanze lengadi ibhoqiwe eminyaka
kodwa lengadi bazalwane sekunesivumelano lesisha. Kungakho ngikhuluma ngale ndzaba yaKristu, kungakho lelivi bazalwane ngithi sikhuluma ngendzaba yema-Easter. Ngani? Ngoba bazalwane thina sesiphila esikhathini sesivumelano lesisha. Sivumelwano ngaKristu Jesu. Kuthiwa lana bazalwane kwathiwa kudzingeka imvu lengenasici letawuhlatshwa. Yahlatshwa lemvu bathandekayo, yabhocwa lengadi eminyango. uNkulunkulu wabasinzisa labantwana baka-Israyeli, uNkulunkulu wabakhulula. Kodwa khona lapho bazalwane bahamba labantwana bakaNkulunkulu baphila esonweni, bafika lapho sebafika khona sebakhonta netithixo, sebamkhohliwe uNkulunkulu. Manje lapha Kristu nakakhuluma nalabazalwane uthi aniboni yini ukuthi something greater than Jonah is here. Lokusho ukuthi bazalwane lapha Kristu bekaveta lokuthi nyalo bazalwane sesiphila esikhathini semusa, lapho khona abazalwane akusiyo lemvu leneminyaka munye leyahlatshwa, kodwa kunemvu which is the Lamb of God, Jesus Christ himself. Lo wahlatshwa bazalwane wopha isiphambanweni. Ngaleyo ngadi yakhe bazalwane thina siyathethelela. Ngaleyo ngadi yakhe thina bazalwane siyaphiliswa. Ngaleyo ngadi bazalwane thina sinebudlelwane naNkulunkulu. Kungakho nyalo phela bazalwane thina sayibambi umkhosi wePhasika. Kodwa senza kanjani bazalwane? Sidla sidlo. Sithi ngale ngadi sikhumbula sivumelwano lesisha. Ngengadi yaKristu leyo pha isiphambanweni. Kodwa ke bazalwane i-challenge lapho ukuthi le ngadi yaKristu ngeke uyikhanze ibhalwe lapha enhloko yami kubuka ukuthi nalona ngumthanda kaNkulunkulu. Kodwa lelivi lasimakathi bazalwane ngoba liyasichazela konke. Nayo encwadzini ya-Ephesians bathandekayo, I believe it's Ephesians chapter 1 verse 13 to 14, ngicela usifundzele sisicolile ngeSiswati. Kodwa ngesingisi lithi, in him you also, when you heard of the word of truth, the gospel, your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of his glory. Ephesians 1 verse 13 to 14. Kwaba njalo ke nakini futhi nathi kube nive livi leliciniso livangeli lekusinziswa kwenu nakholwa nguye futhi nani nabekwa luphawu lolungumoya longcwele labathenjisiwe. Hallelujah. Lokusho ukuthi bazalwane thina namuhla nanathi uNkulunkulu nakahamba emhlabeni kuneliphawu lalibonako kimnawe. Loliphawu alisiyo lengadi yaKristu Jesu letawubonakala mhlambe inhloko yakho noma ekhaya lakho, kodwa kuloliphawu lamoya lwengcwele. Ngani? Ngoba bazalwane nawubukela Kristu, moya lwengcwele uhlala kuwe. Moya lwengcwele uphila kuwe. Moya lwengcwele uyakucondzisa. Ngakho ke bazalwane nanathi lamuhla bazalwane asingakhathatheki ukuthi kufuna sihambe siyawufuna timbu sitibulale bese sithatha ingadi siyayibhoqa, kodwa kwethu lekufuna sikwende ukuthi asikholwe nguJesu Kristu indvodzana yaNkulunkulu le yaba yimvu yemhlatshelo. Kuthi nangabe semukele yona nguyona iliphawu kithi kuthi thina sesemukele uNkulunkulu, kuthi thina sikholwa nguNkulunkulu, kuthi thina sihamba naNkulunkulu, kuthi thina sicondziswa nguNkulunkulu. Lokho ukuthi bazalwane ngalelo langa, ngoba lapha kule verse uthi uNkulunkulu ngiyawudzabula kule live laseGibhithe kuze ngidawubhubhisa sive saseGibhithe ngoba asingikhonti. Manje bazalwane siyakhunjutwa ukuthi nanathi luyeda lolo suku. A day is coming when we shall face judgment. A day is coming when the Lord Jesus Christ shall come back. Atawulandzani bandla lakhe. Uthi lo mbuzo wenu utawubonakala njani ukuthi umloyo ofanele kuba naKristu. Uthi ke le live laNkulunkulu uyawubonakala ngale mphawu. The sign, the presence of the Holy Spirit in you. Uthi umbuzo ke namhla emini ingabe ubudlelwane bakho naNkulunkulu bunjani? Ingabe moya lwengcwele ukhona phakathi kwakho? Ingabe moya lwengcwele uyasebenza empilweni yakho? Ukugucula impilo yakho ayigucule emthandekayo. Sithi ekseni nasifunza sathi sicala sima converts, kodwa nangabe semukele Kristu satinikela kuye, moya lwengcwele uyayisebenza inhlithiyo yethu, uyayisebenza impilo yethu, asigucule ecabanga kwethu nekuhamba kwethu, sihambise kwebantu labafuna Kristu, sihambise kwebantu labafuna kwenta inthando yakhe, sihambise kwebantu labafuna kufananiswa naye mhla ebuya. Nangabe sinalo liphawu laNkulunkulu.
Manje kulamalanga abazalwane, people are looking for signs and wonders. Bantu bafuna kubona imangaliso yenteka. Manje inkinga yale imangaliso ngilokuthi yona ila ngaphandle into longadenda thina sibone kwangazuthi imoyelo ingcwele ukhona kuwe. Kanti lapha lo phawu lo libonwa uNkulunkulu. Moya lengcwele lo phakathi kuwe. Ingabe uyaphila imoyelo engcwele kuwe. Ingabe uyaguide imoyelo engcwele imihla nemalanga. Ingabe uyamlalela imoyelo engcwele imihla nemalanga. Ingabe uyakwekhuda imoyelo engcwele. Ingabe uyacondzisa yini. Ingabe uyakutshela yini ukuthi uNkulunkulu ufuna wenteni kulesikhathi. Lapha uthi uNkulunkulu, the blood shall be a sign. Kodwa kunengadi yemvana. Imvana Kristu Jesu leyo pha isiphambanweni. Lethi ngekopha kwayo bazalwane kusindisa kwethu kwacaphakela bonke abantu. Kungakho namhla bazalwane sithi awumemeta shumayele legama la Jesu Kristu. Kuthi yena ungumsindisi. Kuthi yena ungumfeli wethu. Kuthi yena ngakukhulula. Kuthi yena ngakusinzisa. Kuthi yena ngakuphilisa. Kuthi yena ngakupha amandla. Kuthi yena ngayishintsha impilo yakho. Kwenda kwakho kwethu lokungafani namhla. Kodwa kuhamba kwakho kube kuhambisa komntwana kaNkulunkulu. The sign. Kude ingadi lesayibona lamakhaya. Kodwa uNkulunkulu nakabuka, the sign that he sees in your life and in your household is the presence of the Holy Spirit. Holy Spirit lo hlelekile. Holy Spirit lo wenta tintfo letifuna uNkulunkulu. Holy Spirit lo wenta tintfo letintsandzwa yaNkulunkulu. Hayi tintfo letitawujabulisa abantu. Moya lwengcwele lokucula impilo yomuntu. Ingabe lo phawu luyabonakala yini kuwe? Ingabe lo phawu luyabonakala yini kuwe? Ngenteka ube kunetimo nawe lodibene nato. Tintfo betsola tihamba kahle, bonayo lengabe bonaso lesifiso, botimisele impela kuhamba naKristu. Kodwa kwaba netimo letivelayo. Tasithi yakukhweshisa endzaweni yakho. Manje ke nyalo umbuto uthi kunjani budlelwane bakho naNkulunkulu? Impendulo ithi Kristu Jesu ungumeli lohlele esendlini sekudla kwababe. Uhlalele kusinxusela mina nawe. Wethu ukuthi nje sikholwe ukuthi yena ngakwenta lokho. Nasenta njalo lo phawu lokumoya lwengcwele litawubonakala nakuwe. Kuthi whatever uNkulunkulu ayendako athi ukuthi lona ngumntwana wakhe. Liyafika lelo suku bazalwane. La kuyafuna sichaze khona phambi kwemdali wethu. Uthi uNkulunkulu labo lengiyawubalahla ekufeni kuyaba kufa kwaphakathi. Kodwa labo labayawuzuza lo musa ngokuthi bahlengwe ingadi yaKristu Jesu bayawuthola kuphila kwaphakathi. Kungenteka abantwana basekhaya ukuthi sidibane sihlanganyele impela imihla nemasa size sihlanganyele daily. Kodwa egcineni lokumcoka ukuthi athi nakabuya yena sine nawo isifananiso kanye naye. Ngekuthi lo phawu libonakale empilweni yakho. Ingabe liyabonakala yini nawucabanga wena? Thandazo wami ukuthi lo phawu libonakale kimi nawe ngamunye ngamunye. Kuthi lo phawu libonakale kuleli bandla laNkulunkulu. Kuthi nembala thina siholwa uNkulunkulu. Nembala thina sihleli kuNkulunkulu. Nembala thina sikhuliswa uNkulunkulu. Nembala thina sicondziswa uNkulunkulu. Nembala emandla ethu sithola kuNkulunkulu kuphela. Kude lokunye lesembhica nakho. Yena ke uyawujabula ngathi. Uthi yena uyawusendela lokukhulu kakhulu kunalesicabanga. Ngoba yena ungumnikati wamandla onke. Bathola kusinziswa. Lithi lapha leBhayibheli wathi uNkulunkulu uthi lenyama niboyosa ningayipheki ngemanti. Uthi nihlale nigcokile netincabu leti setinyaweni leni ngoba uNkulunkulu besasemsebentini bekuhanjwa. Kuthiwa ngakusasa wavele Faro wathi hamba nalabantu bakho saleniphuma.
bakhululeka abantwana baka-Israyeli. Bakhululekiswa yini? Bende inthando yaNkulunkulu. Bazalwane, asendeni inthando yaNkulunkulu. Asifuneni inthando yaNkulunkulu. Asihlaleni enthandweni yaNkulunkulu. Ngoba ngilapho siyawuthola ukuphila khona. Ngulapho siyawuthola kusinziswa khona. Kulapho siyawukhululwa khona. Kulapho siyawuthola amandla khona. Amandla ekuphila kulomhlaba sisaya ekhaya ezulwini. Liyabonakala yini imphawu kuwe? Ngilokbuzo lenginawo namhlanje. Ngicela sisukume silokhuleka. The 9th plague brought darkness over Egypt, and the 10th plague killed the firstborn of the Egyptians. Njengoba sikhumbula indzaba yema-Easter bazalwane kufa kwaJesu esiphambanweni, nginaka ukuthi lithi leli Bhayibheli bamphakamisa ngabo-9 ekuseni kumlengisa kulesiphambano. Kodwa kuthiwa nga-12 emini kwase kuba mnyama. Nga-12 emini kwase kwaba mnyama. Kwathi nga-3 entsambama indvodza ngabeyitelwe yodwa kuNkulunkulu yafa esiphambanweni. Ifela tono tami nawe. Lapha uNkulunkulu wathi ababulale imvu, bathathe lengadi yayo bayibhoqe edivalweni tetindlu tabo ukuze yena angatawubabulala. Namuhla abazalwane sinesivumelwano lesisha ngengadi yaKristu lo wavuma abazalwane kufa esiphambanweni afele tono tethu. Khona ngale ngadi yakhe leyopha lesiphambanweni mina nawe sitawuthola usinziso. Liyawufika lelo suku lapho khona siyawehlulelwa khona. Umthandazo wami uthi solvile iqiniso mawungabi kulota ohlulelwa nekufa. Kodwa kangathi sonke njengoba siliva iqiniso laNkulunkulu singaphendvuka kuze sitawuthola ukuphila kwaphakathi. Akadzingi ukuthi sikhokhe imali, no. Lokudingekile nje ukuthi uvume ngemlomo wakho ukuthi uKristu uyinkosi empilweni yakho. Utawusinziswa. Na usinziswa lithi lelivi moya lwengcwele utawuhlala kuwo. Moya lwengcwele kulemphawu. Lafuna kulibona uNkulunkulu empilweni yakho. Asilivuse lemphawu basabani. Alibonakale lemphawu. Libonakale lisebenza. Libonakale lisicondzisa. Libonakale lisonzeta kuNkulunkulu njengebantwana bakhe. Asikasinziselwa abazalwane ekuhlala esontweni. Kodwa sinziselwe ukuthi sikhule eNkosini. Imisebenzi yakhe ibonakale yendeka kithi. Namhla emini kuningi bazalwane lokhona
sitha lesikubekile endleleni kusigila nekusiphazamisa nekusibambelela kodwa namhla emini ngegama likaJesu sithi leto tinto tingakhweshiswa ngoba lo mdzala wetinsuku ukhona ongumnikati wemandla wonke sivale amehlo ngidafisa ukuthandaza nemuntu nje lothi babe ngicela nje ukutinikela netimisela endleleni yakho kuthi Nkosi noma lelisuku lifika luphawu lwakho loligatsile kimi libonakala kuze ngawuthola kuphila kwaphakathi ngicela nangabe ukhona phakamise isandla lapha khona sengifuna ukuthandaza nangabe ukhona nje lothi Nkosi ake ungiphe amandla to press on kuningi lokwendekako kuningi lokungangivimba lokunye vele kungivimbile kodwa ngiyakholwa ukuthi wena Nkosi ungamkhulula wena Nkosi ungangipha lamandla lemanzi ngakho ngicela azwane amehlo sikhuleke Baba wethu engcwele isenkosi yeJesu Kristu siyabonga Nkosi namanje emini Baba livi lakho lelimile livi lakho lelingiyebo lingamen livi lakho Baba lelingagucuki kuthi Baba washo ukuthi lengadi iyaba liphawu loba yawubona ngalo bantwana bakho ngoba Nkosi kunemsebenzi wokwehlulela Baba botawenda eGibhithe lapho khona Nkosi bofuna ukujezisa bonke Baba labangakukhonti wena bonke Baba labangayilaleli livi lakho labangayendi inthando yakho Baba wethu engcwele wenta njalo simakathe wabasinzisa abantwana baka-Israyeli bakhululeka eGibhithe kodwa Baba wethu engcwele bathi basahamba Babe wase kuyavela lokuba abantu kwabo base Nkosi labanye bakhumbula emuva ngoba wena Babe wagcine uthele isitukulwane lesi ngeke sisalibona liKhenani Baba wethu engcwele siyathandazana namhla emini Nkosi kuthi silibandla lakho Baba sesikhululiwe sonweni Baba wethu engcwele satinikela ukuthi sitawuhamba endleleni yakho seneyithando yakho wena Nkosi unathi simakathe ngamoya lwengcwele Baba lohlala kithi lelithi livi lakho Baba uliphawu Nkosi kithi kuthi nembala sibantwana bakho lokho Baba is possible because kunemvu yakho Baba wethu engcwele indvodzana yakho leyahlatshwa Baba esiphambanweni Baba wethu engcwele yafela tonke tono tebantfu kuthi naloyo Baba lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa Baba abe nekuphila kwaphakathi siyabonga uNkulunkulu wethu lengcwele kuthi Baba ungakhuluma nathi ngalendlela usikhumbuta Baba wethu engcwele ukuthi wena Baba lokushilo wena Baba awugucuki kubo Baba wethu engcwele ngendeka kube loliphawu lohambe lwaba meaningless kulabantu kodwa Baba ngoba lesithembiso wawusendile Baba wethu engcwele mandvulo wena Baba uqhubekile wathi sale kufa indvodzana yakho leNkristu Jesu esiphambanweni kuze bantu Baba batawuhlukana nesono bantu bafune wena bantu babe nebudlelwane nawe bantu bahambe nawe bantu bakhule bakuwe bantu basebenzele wena inthando yakho simakathe yendeke emhlabeni njengoba yendeke ekhaya ezulwini namanje mina Baba siyathandaza uNkulunkulu wethu engcwele nali libandla lakho somandla litimisele Baba ukuhlala kuwe litimisele Baba ukuhamba nawe litimisele Baba ukuthi iliphawu lofuna kulibona Baba libonakaliswe Baba kungamunye nangamunye wethu uNkulunkulu wethu engcwele silibandla lakho Baba sisasebenza sithi Baba wethu engcwele asingasebenzi ngemandla ethu ngetikhwepha tethu kodwa Baba sithembele kuwe konke lesikwendako Baba ekucondziswe nguwe ngoba uNkulunkulu wethu engcwele nangabe sicondziswa nguwe kusho ukuthi sitawenda inthando yakho livi lakho simakathe alihambi lide sithi uNkulunkulu wethu engcwele nalo lovile Baba wethu engcwele kwangathi Baba ngabe sewuyenda lokho lekufanele uthakwende kuze wena Baba utawuthola lithuba namanje mina egameni laJesu Kristu Baba siyabonga ukuthi livi lakho simakathe labhalwa ukuthi Nkosi nanathi Baba nga-2026 kumawalala singaliva Baba wethu engcwele bese Baba liyasicondzisa liyasiphilisa lisonzeta kuwe uNkulunkulu wethu engcwele sengiyathandaza Baba ngamunye nangamunye lokhona la sithi Baba wethu engcwele khweshisa konke Baba lokungaba Baba esendleleni yemntwana wakho lotimisele kuta kuwe nangabe Baba wethu engcwele sono
sithi siyasekhuda ngegama likaJesu Kristu. Nangabe babe kukhona lokunye mhlambe kugula, sithi ngegama likaJesu Kristu umntwana wakho babe sithandazela ukuthi aphile. Nangabe kulokunye babe kucinzetelwa, sithi siyamkhulula babe ngegama likaJesu Kristu, ngoba babe he who the Son sets free is free indeed. Sithi baba uNtlencwele sihamba sinaleso sibindi ukuthi wena Nkosi unathi. Nangabe unathi baba uNtlencwele kude lokungamelana nathi. Akusho babe ukuthi emathest ngeke efike, kodwa baba uNtlencwele ngoba sathi ukuthi wena ukhona, sithi awuhamba ngesibindi sethembe ukuthi wena uNkulunkulu uNtlencwele utasethwala. Baba uNtlencwele siyabonga namhla emini wonke umuntu lokhona lapha endlini, umntwana lomncane babe lomusha babe namake lokhona lapha, sithi uNkulunkulu uNtlencwele chubeka babe usiphe isibusiso sakho, sihambe ngesibusiso babe, kuthi nanoma ngabe ngikuphi la sikhona khona ubonakaliswe wena babe, ngoba liphawu lakho babe lukhona kithi. Sithi namanje emini babe siyabonga nalithuba lekuva livi lakho, sithi uNkulunkulu wethu lengcwele chubeka usikhulise babe ngalo imihla nemalanga, sisahamba endleleni sende inthando yakho babe lengcwele, nanoma ngabe ngikuphi la sikhona khona. Wendele buhle babe nekudunyiswa kwegama likaJesu Kristu umphelo wethu. Amen.